unsa man ngi? Mutuslok na jud ka? Oh, ma'am. Mutuslok na. Sige nga, tuslok kay maestra kay mo duty pa. Panulay. Usarag mata. Kapuyag dagan, oy. Pero okay ra. Kay klaro kayo, wala pa ni agi ang mga maestra. Makahulbot sinaw, gikuruan ni sila, ha? Baling malasa pud ani, uy. Balong mo duty pa ta. Naplatan pa jud ta. Asa man lang ko ani magpabulkit, uy. Ay, naay tao. Kuya, kuya. Kabalo ka mo bulkit, ya? Sa man yung tawhana, uy. Magyango-yango raman, di man mo tingo. Uy, ni Dool. Grabing humuta gining maestra, uy. Kuya, kabalo siya ka mo bulkit, kuya? Oh, ma'am. Pagtarong, kuya ba? Oh, langi, ma'am. Amaw langi, oh. Ay, panulay. Bungi nasan? Pagtarong gani, di ba kay mo duty pa kung pwede na pa kamuto, ha? Mit, ma'am. Amalo langi ko mo dolet. Nayabag naman siguro ka? Unsay dulit? Ay, mulit, ma'am ba? Mulit ringin. Sige. Bulkita ni. Sige, ma'am. Mulit o lang ko ni. Ini ang mga mulit, ane. Aw, mutot o ni mo. Unsay mo tutok? Ay, ni ma'am ba? Mutuslok o ni mo. Unsa? Mutuslok ka? Oh, ma'am. Mutuslok o. Binuang. Dili koy. Sige, ma'am. Salain na lang yung mulit, ma'am. Sige. Bulkita na lang ni. Basta kay inaghumani mo bulkit, motusok jud ka. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Mulit o na ko ni ma'am. Sige. Bantay magmudagan karon. Ina, ma'am. Unya, okay na jud na ngi? Ina kayo, ma'am. Unya, unsa man ngi? Mutuslok na jud ka? Oh, ma'am. Mutuslok na. Sige nga, tuslok kay maestra kay mo duty pa. Panulay. Usarag mata. Sige na ngi, tuslok ka na ngi. No. Unsay nono? Na, dili ko eh. Babala ka dira. Mupuli ko eh. Uy, nidagan man. Ngi! Balik diri ngi!